ko ke hu fanga mo inga hi tala fata ko da pe fata pua pa me hen fata pua tu ke ho e ki ka ma ha ata fonua pe foki ki he ka ta glot ko da pe mo me mai ke proclamani pe mai ka inga tonga ko da pe I ha tapa pe ma mani ku ke fanonga mai ke tau proclama ko ia o ahoni ai ko heni ko takanga e tau fohe pe mo minister ko e fe fakta aki pe mo fakalaka fa ekonomika ona porto ke ta vremi waskela tu ke ma faho ko te tau proclama ko ia I he pongpongi ni. Whakataonga pe ka inga kua ngole rea pe tau proclama ke te motor ki apina pe ke motor hanga pe o sea te tau proclama ke tau inasi koto ai I ha whatala noa whahoko pe mo ek minister I he proclama ko ia ahoni. I hana pe ko fia ke tatai le rei ek minister pe me tonga ek o kune I he laine ke ma whahoko te tau proclama malo mo e ngau pe me hena pe malo e whaafua ngai whatongia koto pe e whewheha ke ek minister ke pongpongi whaafofa koe. Mapito solo pe ku malo e ma fenga mari e programa ko ni ko fia ma pe ke to ka ma ke programa ko ni mo vi poni mo ta programa nga ba ni ko e pe mo potunga e ta ka nga ta fo pe ko fra ampe fo kia e solo e potunga ya ke fa feta la ki pe mo ka kai tari wi ke tinga do ke na ilo I pe he ka kai fo noa me ho e ki mo ka kai ai ngau e fai he po ngau he ko ngau ko ni o kai ma ke fai pia mai pureanga ka ko tau mua ko fai mai ka kai po fonua fa ka fu pa ko ya we ai fa fe lo que le ya solo e mo tuan ko e o mo tuan au fa bu o le le pe I pong ni pa ko wa to ngani ke tu ma o ko momoko pe we ke mai ko e ko momoko fa to nga pe ko ke hange ko ke ko nusilana ka ko momoko ya bu to ngani me ko to be I to ngani e tai ni ko e te wat pe a honi ke mau le to tali ai minister ki mo ya nu sila ko ka pe ne flau mai ki to ngani pa ko pe amana le na kwa ngai me le o mai fika wa ki mo tali ke ko na fai fo nu ka wa ngai fo lau na fai at ki to pure ngana no tali mai ko ni ne fo lau mai ka le me ko to me to ngani so Fia bito, minister ko nga ko ta fukia nga hi ngongo fia ko no ke ia fea
he kakai kau minister me he ngahi pure anga ke he o tu muri lava ke nau ke ia fea pe foi piliote ko nga ko ti ma ko ola ia ngahi folau mo ngahi kore ku fa tau fa kata ki foki ko ko ngala he ngai o fa he pure anga i taimi ni i ko tuki tuki pe ngahi matapa o tu muri ke ma wa ta ko ni ki tongan pe ko ia fea tu ko ni kwa mana ke mo tari ai minister ki muri ko anu silani ki tongana ko tui pe kai tai a tapo aki to mai ai minister Koia solo. ko ilo be foki na ke na moto ki foki ate folau pe me murini pe was ma pe ka nga ia nga fa matala ko to afika aki mo folau ko ia ka ko tu unga ni o ku fe eke tu pe fika aki mo potu nga we ko lo na nga hitu tufa na mo fai foki nga hitokoni ki hono tokoni i ko kakai na mo project recovery project na mo fai ki taimi ko na to ko whakatamaki. Ko he tu unga kui ai he tai nimi ko toka maari e tu unga kui ai ngai whamiri ko na whae hono toko ni e potu ngā wepe ki whakahoko pe ai ngā we ka nau tolu. O ku loto ma whakahako na whai pe whuke toko ni solo i he polokalama ko ke whakahake aki ko pe ame tsunami. Pe to hoko ai whuke COVID. Pe na whai pe ngai toko ni e pure anga ka wai me toko ni. Me whakafau mai e ngai wahe ngā wharearea. Tokoni ki whaki pisinisi ai polokalama tokoni ki he kaungo ue pe mo e pehe ki kautou tai ka kono moni e solo i he tuunga whakakea ke kou ia e whonua i he tui ai motuan oku kei whea mau pehe ka kai e tokoni pe o kai ke whe unga ai tokoni pai ko iwi pe whakoni e pure anga o ngā tai ka koe hoko mai whake ko miti he tai nimi to hoko mai pe mo e a tau kona kou whakako i lusia ue sia whakamāmanu lahi ai hiki to tonge koloa. Pea ko kono moni ko e fuesia ko toa peia e si kakai e whonua. Whenga pe pure anga e taim tatau ke mauhanga o tokoni hange ko e lolo, mo hiki fuke lolo ia o au ke paanga e wha mo se nite. Pea tatau pe pensin ti solo mo e kalasini. Ka koe wang whawhewhia ko totong whoau ki he mahina ni ko holo hifo ake totonge lolo e pe se te taha wha. Ka koe e tuanga mai ni lo e solo lo tonga hanga e pure anga to tonga sinte wanoa i he rita ko toa pe ko ne tokoni a ko ke kakai fonua i he whaka ke ko ko fai me tsunami pe mo tau whaka ekonomika whaka man lai i taim tatau ma lo tonga na fai mo tokoni ki ono to o mo konga i to tongi ui la ko e kakai pe a o koe ke aha hano whakaanga i ana taha e se hanua ki kon e kakai me fonua i to tonga lolo i uhila ka moni pe fo kuna i kai fa ma te ka kai fo no na kai ke tau mapure da to e hoko ha covid kai ke tau mapure i pe tau amana ki e hoko ha tsunami kai ke tau nga pure i a Rusia pe mo Ukraine ke puke na o ke o te na to e tau ke o te fa ha o sia fa ma man la kai tau ko ya ba mo la pure nga ngai mafasia me ngai mafatu to o ku hoko o ku whepaki mo kakai whonua ka koe toko ni o ku lotonga whai pe e taimi ko toa pe neongo kai ke whiunga pe a mahu ke ilo i pe koe solo koe pe hoha ai kakai mo i nau lao ngai taimi tatau ka koe ke o ku hoko pe e a whonua pe a koe whai ngata ange ne i hoko i e fu taimi whai ngata pe heni i he whonua so mo lahi a pito koe mea mahu inga whakia ke mahino ke kakai ko inga ko nga whatama ko ni ko hange ko ke me ki ai minister o kai pure hata ki ai ka kai ko ha foko ha excuse ke tau no fuai he me ko ia ka ko me ke mahino ka na tolu o ku fai pe to ko ni hange ko ia ko ke whatara no ki ai o fai pe to ko ni ne o ka pa ko ke fu fe unga pe a o ke tu unga na fa am ke ta fito ke uhila ko pensini ko na gua o to ko ne pure anga finga ke tu hifo ki lalo ka kupau pe ke tau alu pe mo tu unga ko ai hiki foke ngai koloa ko to ape pa ku fa malo atu he ngai toko ni ko fa pure anga ka ko mele re ke ilo he ka kai ngai toko ni ko ya fe ka a fonua ko tai ni foku mahino ko ata ka a fonua pe ko tu e ka ho potunga we au mo potunga tak mamata he potunga we te na fie apito i ata ko ni ho tau ka a fonua ko ngai ko tu ai ngai e tokoni ke ngai pisinisi ki tau te fito ke ngai pisinisi ki me ngai pisinisi ko yo falere tonga na ko fe anga e foto tu e potunga we ki he ata ko ne ka wa fonua ngari te ne tokonia au ekonomika ke langa ki olunga solo ku whakawhiawhia au pito ia mako e kau a
no Koia. ko me mahino mai ta mi a kua vai ngai hotel ta ni hotel tan ko hotel lai ta fo ke fo no an kua va moia ava me ngai pisini se fare kai kamata ke ha o ka muri ko au ua ki ko ha o ka muri ko ta ka mamanta ko me ko ka nga ue ai ko ka ue to ko ni me muri ka nga ue ka consultant ka nga ue una ngai project ki una ka nga to no ke ngai po tu nga ue na fo mai ko ni ko pange mama ni to ko ne pange kala ka Asia na hu mai office ko ngai hai komisiona o mai sector ta ta ko tai ko ke no ata ke na ha o ko mata ke asi ka balangi hen ko na mai ko na mai ko e ki long te mi ta ka kai ni pia time no ni ai ko na mai ko na ba no fo fa no to tongi na ma kai he fa kai na ma fa na ki shopping he market o we ai ki me ko ho ko dai ni bu fiu ka ko fa da ho te ta no na fa ta la no ma mo na fa ma wi programa workshop ki ai na conference ke po nga we pe mai no mai o na o to no fa ka nga hoko fo ko ni ko ai ko tai wa mo fa tam tam pui alo ka nga we ya na o si fai ko no training e tori foi aka Koia. pe a kai fo ke ha te nga we ana pe na wa lo pe ko tai mo wa ma na to fe ka ke u ke ka nga fo pe mo to training ha ka kai fo ai aku me alo pe o me ya e ngai business tak mamata ka ko fai lo le ya e ne o na wa tu ka la ma nga we ni pe kai na kai mo u e ngai business pe ne o ko ne to ki kamata me ne ava ka wa fo no pe ne o ai ki ta au ko nu pe ko te vi lo tu o mai ko ko miti ka ko ke ha fo tu e pu le ana ke fa ta pu ni o e ka wa fo no ko e ka ko we ko miti ko ne ha ko ta ni mi si pe ba la pe ma pu le ko ke ha pala ni ke ta pu ni ka wa fo no pe we pe mo fa ka ia e pu le ana ke ki e tu ko ke ka au ka to fa pa pa ia ka neti ka ko ana pe tala no o e to o mo ke fiu ia ko ni ko to mai ai ko e fo no ai ko fa ilonga lele ia e solo ke fo no ko e ripoti fa o si ko na fa ho ko mai ko me to mai customer na ya usia pe ta ke ti ago no ta na ki ai to ha ko me he wa fu kun sa lo te me ngai taulanga ko ku ha to no fa ma pu ya usia pe ai pe se ti ago revenue na if ka ko pu nga ke ta na ki i kwata ko ko i matanga mai ko ai ngai mai na ko ai ko fa ilonga lele ki economic fonwa pe ne o ke stra ko no pe ka kai o ke fai be ka ke ake ka we amana lele e so e hoko i fa ba ko ne pota ka wa fonwa ke ne e tau foki ki anga mai ni i to ngani so Mo la he pita. O koe nisa koe issue o ko tui pe o ku lawe pe he kakai e whanua o ku whaihe no tālanga i pe aku o uki e tohi tangi ki whakahoko ke tui. Pe a koe issue ko ni ko loto ke uki awhi mua ki ai hene mao whainga maria mo koe ke whaiha whakatala no hanga tonu ke te koe ko tui koe ka venga fo koe ni ke ki nau tolu koe o ku te eki peke nau whanongo nau tolu he issue koe ni wheka waki foki pia mo e lao koe investi koe muri ke investi koe ka u investor me muri aia koe tu uni ngā au koe regulation na whakapasi i he whare area o ku makatu unga aia o ku pehe i he whakamatala koe tohi tangi ke o atari e tu uni ke whakaata kau muri ke nau ngowe a hina lo a kau kawa hiapo ahi mangahi pe hae tre vai mangahi koloa whare koloa a whakamowete vete ka kou kore pe ko ngā he ko tui mahalo ko uhinga tohi tangi ia i he whakau o ku whainga ai pure anga ke whakaataha kau investor me muri ke nau hua tu o toi kawa mo whai ngahi ngāwe katoa koe ni aia ku nau whakau rewa whakahoa ki he tuunga koe na ia e ngahi whare koloa, ku ngā ko osea nge, ku me lahi taha ngahi whare koloa ia, ku mao e kau saina. Ka kou kore pe ke taki ka mata mai ke mahino ke kai ngā e whakau koe ni ki mo ke ta alu ke tohi tangi. Ko lao koe ni investor muri, ko whe taimi na e whaua e lao koe ni, i mo e tau koe na e whakapase e whare area pe whamoni huafu ke tu i he lao koe ni. Ko lao invest muri e solo na ku minister fo ke poto mai whakatau aki me ta wafi tā ki he wafi wha na os whai no o hake ona ki whai ano wha ue lao koe ni
pia kahlere mai ngā ue i ai. Ai nei kono ko whakau nei o hake he taimi ko ia pe o sfokia lere mai ngā ue ia hau he taimi nei paremia a kilisi. Nei kau minista ke putunga ko ni na nau ngā ue ki lao ko ni pe mo kau ngā ue. Pe mo wa afkai no lao e puranga hau e osi me tae me puranga tu waka no hau ki puranga a kispo hiwa. Mono lere pe no ngā ue ko to pasi lao ko ni i kakato pe pasi i he ta wafe wanoa i puranga po i wa i one toa. Ko ngahi lao ko to pe fok fa o fika waki me ngahi mea pe ni solo ko pau ke fai public consultations. Ko tala toa mai kakai. I re ko ti ko e potu ngā ue na o si whakahoko katoa ai consultation ia mo kakai e ne molo ke mo fonua. Ka ke whakatoka ngai ange solo o kai ka toki kawe ni a kuia ki a whao lao. Neo mana kai ke kawe whao lao ko ni. Ko na public consultation e kai ka kato katoa mai fonua ai ki ai. E ui whakata e re tau pe ka pai whakata ui ki wawa na hawa toko wano ato noa. O kulele yo ko to pe ki ko ni pe ka mai ki ai. Ko ai whakata ki o mai na ngai submission pe ko na to yo ma na loto. O ku kai ha public consultation ni pe ko tala no mo ka kai e pe se te au. Ka ko pa pe ke ave ho na fa nga mari ke ma ho na ure o i po i re ko ti ko po tunga o na fai ka to nga o ko ni. Pe hai kai ke la ba la o ia pa si ta e from wa to tai fo mai hala fo ma ko ni ai na pa se na te lao i he wa fe wa no fa mon wa fo ke tu i ha hua hiva o ka to pa wa fe wa no wa tai mi au fa ure va e potunga we pe mo ko mo i he fetala e peisi fetala no a ko mo ka kai ai tu ni ko ni ke lao invest muri ko fe fa mai no pen solo ko tu ni ko ke ave ke fra mo ni ke ha tu i o hange ko to hitango fai ko ave to ko ke tu i e tapo me mo ki mau tono fra ba la ke ua e fra mo oni ke regulation i kai ko process fo nga process ko fa ula e fo noa ko la te sto la be ko bill la fra nga wa ave ke fra mo ni wa fa tu ko ni fra mo ni wa fo ka ho ko le ko la be ko et e ko si ho ko foreign investment ko la ko et os fra mo ni wa fa tu os ka se te pa lo to nga au e mai pe tal me wa fe wa noa. Pero e wha ue pure anga no tu ni o osi wa fe wa ta o kamata nga au e mai tu ni ko aga ore wa kuto o pe to ki o mai e pe o to ki entoshi e fare area e te aha na ui pe ka ko nga au ko tal me wa fe wa ta mo la ko ni me wa fe wa no a o mai ki a o te gai tu ta ki a investor muri e to ki ma ko le ki pure anga pe ko potu nga au pe ha o pe si e ka wa pe ha o to ka pero os mai no pe ke po nga we ko tau mu ala ko ni ke na o mai i market pe i o mai o process e kama pe ko na ilo pe wa na ilo fo o ha fai nga we ha kolo nga hi me ai pe ko ai no pe ko me akai pe ko fo ya ka pe ko nga condition ko seti ke na o mai mo ya ka pa ya in ta mu ko pa ke ya e tonga te na ho nga we pe ko pe seti ko ange ki tonga ko ia ko pese te tolu noa e mau ia e tonga ko i kai ngatai pau ke ne show ne pa wakilo ni mamano ka ko wakilo ni mamano ko ia so o si ia he no nga ka pau ko ne mahino e invest i he mau tala noa mo mau ilo i he area ko te na o mai ai o ku pe mau ke ne langa fare nga au pe ko fare process ko fare nga ia koloa ki fika ak mo ka ko tata no pene kama tu ke ange ia poemo mo lo akau ke o i kai pe ke ha invest mai ha ka investa pa ko pa ke hele pa anga pa ya ko foto nga ai abu lang milion na ya na mau lo to fa ko e he potu nga we ngo we na pa pa nga asleria e fare process ke ngai me kai pe ka ka ma fe man pa nga ngo fu milion na ngo fu to milion ai ko fa nga na tu lai fa nga we pe ko ke ha pa nga fo noa ke tau hanga whao ha koloa ke kawa pe te tau hanga o marketing ke tu unga whi mau i market muri o ngai whare process he kulau miliona pe a koe uhinga e koe a whi mau koe lau invest muri ke aha muri ha kau muri waha nau paanga ke na mau invest e ta whaakoni
Pea kai whakangata pe na o mai ta ko whadada ke kawa. Ko na o mai pe i marketing process pe a mono whaka koloa me. Te nau transfer mai e nau ilo, te nau mai me nau kau whatotolo. Whangawe ia ho tau kakai tonga. Nau langa ngai facility. Pe a kututune ko pau kupu hongo fu e lao e review whakatau tolo. Ka pau lotonga mau ko ka ke whakawhie maari. Ko pau ke toi review ia pe to ki nau tolo. E taim ta tau we mawhai he minister ke ne fili ko hai e whai le sita he lao ko ni au tutun pe hoke he lao e ko CEO he tutuni. Pe a lao ko CEO ko whai le sita ia e apply mai ko ke e kau kore hana license investor muri. Ihe loto ke minister. Ko se mai no ake pe potunga we ia to tata pe me ngai potunga to tai pe mo ngo. Hei kai ke mau o whakaata ma to ke na mato kawa. Pe te na o mai o whai e mea ko tau la ba. Ko e na o mai pe e ria o marketing mohono process pe te nau toko nia e solo. Aia ko e whakakau e lau invest muri. Ko whewha ha pe au solo ke mea e hoi ki mai kakai whonua. Ko investment ni ko e mea whakamaman la. O ko pe nia solo i ngai whonua la lai ko nusi lana. Ko e ngahi e ria o invest ko kau Siaina, ko kau Amerika, ko kau Britania. Nau toko ni ke whonua pe mo pureanga. Pe ko e ola le rei e whoka ato pe ke kakai. Pe iai me ngahi option ke nau filia he market. Ka pau nau fo i pe aloa tua ke market anga mahe ni. O iai e whare ngahi anga kawa te nau fua. Ke pe controlo he pureanga ai mea koto. Pea, ko mea ta solo ko fie whakamanat pe hen. Ko whakamahino pe. Ko mai ka kau investor, ko ia o ka pau te nau o mai. Hamuri. Ko pau ke iai ke nau whaia investment ni, pe iai return he nau investment ni, mao e nau tupu. He ka pate nau lama langa wharinga au e panga e hongo fumiliona. Ko ngai e mai no aki. Ko pau ke recover e nau whakamore ko ia. Pe ama mo e nau ki tupu. Mo e nau tupu. Koe lao e koe ke investment ni. He kai ke tūno ai pe a taha ia. Mōri koe hao whai e mea koe ia pea mōri pea alu. Ai koe whakaukau e solo koe tau mua pia ke tokoni ke kakai e whonua solo. Ma koe mea te lama whamatala he tai nimi kata tuku hoko. O mahino apito ai whamatala koe ni kuke o mai e minister pe ko tui o koe kakano koe e whamatala koe o mai kune lava e au kawa e ngahi mea koe ni whai e koe longoa. I he whakaukau koe ni te hoko atu ki ai koe ngahi mea koe o whengai pure anga mahino apito e koe i kau investor koe mea whakamamain lahi ia alu a whanua o mai ha kau investor ke whanua koe ia ke tokoni ka nau tol pe aku hoko pe me whanua kotoa. Ko tu foke a tonga na ia i he whakaukau koe ni ku whehu i he kakai e kusua hifu koe he social media. Ko hame o ku kai ke tokoni ai pure anga o whai e ngahi mea koe ia. Lawa kakai ia tau pehe koe kawa, tō e kawa. Ko hako ke lawa e pure anga ia o whai e ngahi process ko koe o tau whia mao ke kau investor. Pe kono whakarea e taha wai ni iheu nau tukua ki na tolu ia. O koe ke whaha tokoni e pure anga e poko potu ngā ue. Ke tokoni e kau tō kawa ke lava o whamaketi e nau kawa. Aku mōni e ngai tukua ki koe nipe o ku takihala apito ia. Solo. Koe te uruaki pe te tala pe koe takihala. Koe. Pero te pango lava pe kakai whonua whai kono tokoni i o nau whanongo mai. Koe tonga lere kono tokoni e pure anga e polo kalama koe ni. Na mau takai ati wawa uia e ngahi whare tuki kawa i wawa. O kumahanga he pure anga tokoni. Pero tautano koe tokoni o koe ke toi sisia he mano. Ki olu. Ke whakalerei e ngahi whare tuki kawa koe ni. Ke aluhake ke hoa tatau pe mo fie mau koe marketi koe mi asleria. Aina ko kuawa mai. Lau mano lau kilo e paanga kumahanga o investi ai o no tokoni e so. E kai katai. O mau lotonga tokoni e tai nimi hono fereti atu koe kawa e kakai ki muri. Ko ke nau ave kama la lahi koe ki muri. O mau ngāwe te pureanga ke mahanga tokoni hono fereti e nau kawa. Hono totongi hono ave ki muri. Lotonga polo kalama lei polo koni ko fe mau ka asleria ke kawa o pau ke lei polo patu unga whakahai sini ko tunga maolonga o ki ai ko lei polo ko e kawa whakapanga he pure anga no tonga lere ai
i mo ne mono hoa ngā au e programa toko ni muri. Uloto ngā lea le pehe a ilo le le he kakai toko lahi mi wawa ka wai e ua. Pea mo tonga tapuni o whahe pure anga e toko ni ko ia i he tainimi uloto ngā lea le pehe tainimi. Pea ko toko lahi whakauria o whahe pure anga. Pea o ku whakanatula pe solo te ngari whakatamai ka te wate mea koe ni ke whakamahino ke kakai whonua. Ko mautoko ni e kau exporter, mautoko ni e kakai ko unau to unau ya na ngai fare facility ke process ko e kava. Ko e kapata mai ko no hake ko nga e ko ni ko na uri amena to hele tio. Ko no tu ki e pure nga. Ai ko ospe ko e nele mai ko hele tio. Pe a tohi mai re pe he sia ko a kore mai. A fai nga mali ke toko ni e nge mua e nau. O no market e nau ngai me ki muri ko totongi e uhila free face. Mo me tu anga na ngai container ka kai tatau pe sol pa ku fa amte ke fa palanisi at pe ke me ai ka kai fonua ai ko ospe ko e na ulau mai ko me au na to mai re o mai nga pore pe a o ko me wo ngoi po tunga we mo pure anga kwangi ke ai ke hai ki e pure anga I he taini mi me tatau ko me mo fa ame ko ga ka win mes ka ke na mai ke na mahe ai tokoni ai ono whakaivia ka kai koe ke malawa he pure anga. Koe toko tahi to ngani ko osia uia ke he tuunga. Ko malawa ke ane maa ke tenai muri. Te wate ko toko tahi ko manase siua pia mei eua. Manase siua kau he tangata ule toko ni api te kau toko kawa. Pa kuia ane maa ke tenai me Amerika. Pe akulo tonga lere ene polokalama ene ngawe anaia ke ono ame ni kawa ke Amerika. Mau toko ni a manase siua. Koe ngā mawe ngai na ko osina mau whakapaanga hano mai ne nau koe kaua ngai nau stila mo aluminium na ane kore mai ke pure anga ke mau whakahoko. O kuloto ngai hini mo e kore a manasisiua ke mahanga whakapaanga ke upgrade and facility. Aia mau loto ngāwe ke pure anga aia koe whakangai whakatatai ko ova he ono kilu e solo i waha tauni pe i e kuhu mai ko mau toko ni ia ke ngai whare e process kawa. Uta, o kawa mo no uta mai nau ngai mea ngā ue whikau aki mo e kawa I New Zealand. O nau pehe ko ngai mea ngā ue te nau uta mai ke toko ni ko nau. Pako whakamea pango ia isi ono tā palasia e pure a ngā o pehe o kai peke hane toko ni ana ia e whai. Pea wea e toko lahi na nau ngau i pure a ngā pea na nau ngau ngai kau tahi fitokoni ngau fitokoni aki mo pure na nau ngau e tau lahi. Pea ku whaka o kare pe ko nau whamea pango ia ko nau tu o lau mai o kai pe ke whahe pure a ngā ia mea. Pea nei e press conference e kau CEO ane afi mo I whare paanga. Na nau kai tokoni ke whamaala ala ki kakai ai lao koni. Aia ko whamahino o ku hala e tuwa kia pehe o koe kai ke mautari ai, o koe ke whaihe pure a ngaha tokoni. Pea o koe tonga mo he tainimi e solo e ngahi tohi kore. Koe kore ki he ngahi tokoni whikau aki pea moe tau te whito ke kau ngowe. O koe ko mau tolu po wau ki potu ngawe. Ko mau hanga whika mau po atu e ngahi whie mau mo si kore kone e kakai. O ku lau miliona pea he kai lava he pure a ngahi mono ki iwi pea mani patseti ke whikahau. Ko winga ko e mau whaka amu na ia kau investor muri ke nao mai o tokoni. Te vaat mahi no pea he kai ke lama he pure a ngai ke whakapaanga e ngai fie mau koe ni. Ko tau patata. Ko whare facility processi koe ke alu ke tuunga muri o ku lau miliona. O ku wia e tuku aki e niho pehe tukua. O koe ke mau whengawe aki mo kau tounas. Ko nima whengawe aki ko e pure a ngā mono ngai hoa ngāwe, ko pure a ngā Australia, New Zealand, Siapani, mo siaena unau tangani. Te nau mua mai ki he pure a ngā, ko nau ihe ni ko whengawe aki pe mo e pure a ngā. Whae talanoa mo nau tolu pa keilere pe mo nau ngahi polo kalama tokoni e ngai tawhaki. Pa koe solo ko ke whamahino pe a wia, e fu whakavare pe o koe ke whakanatula e tu o mamani koe ni. Ke aha pure a ngā, o koe pe ke ne whae e ha tokoni pe te ne whaha ngāwe so. Mao. Mahino a pito e mista ai whamatala kou whakahoko. Kone tū koe tai ni mi nake mea whoke kamata pro kalama pe he o ku kai uhinga ai mai ka investa ake na mai na tolo tō I kawa. O whai ngā ue koko o swhai pe ia he ka kai tō ngau na ulawa le rei pina tolo tō mo huo mo hafua no tauhi e kawa.
ko ngā whoke ko mahina, ko tatara noa whoke he ka wai minista ko taha ia mea o ku lahi ko hono a whinga ka kai ke tō mo awe ki muri, o toki o guai whuku mo hiapo, mo lo akau mo ahi, mo ngai mea pehe whakakau he tohitangi, ka tami mei nofo he ka wai he ko ia ilonga taha ko koe hono whinga e ka kai ke whamaketi i. Aia ko konga ko whai he ka kai a gulawa le reipe. Ko mea ko whai mau ke investor, ke whafua hange ka pau ko nao mai o langa ha fuufare mo me pe ak fe ma investa ke ha mo mi pa ngai fiha ke lava fai ake fatongia a uhinga ko mo fe ma wa investor ke na olat ki tonga fai unga we ko he tokoni ke kakai ko tau pe ka pai ko e lava ha investor ha pe tau pe ko ngai ko misi mo fra amo ko ia e lava ngai ha me akai tau pe fa dada ko nu tolo ngai ha nu tolo mi he kawa ko ia ko facility ko te ne fa mo fare ngā ke invest nga lava fo ngā ko ya o ko ke to si ia i tani ma miliona mana to solo ko pau ke kawai a no accredit ke ne meet extended from ha pure anga i ono nga ke me agai ko he ko pau ke export te koloa ko ya pe ku si tani ma miliona ya kono requirement e putunga ngo we kono CV ka pe whakanga au e mo kakai ai ke tape ko minimum e panga tani ma miliona kia pe to lahi at pe albe ke to lahi tipendi pe he nga au ko pe ka pa ko tape ko fare nga foi aka ko nga foi misi mo misone o ko e firma nga foi to tolo e fai e ai le mana no foi te au miliona ka pa ko e ria ko ia pena toki alu ai ko fai nga lahi e pa anga go fra amo ko o fai ko vision de mo misi ki ai o ka pau e hoki sa ke mana tu yang solo ane ko lau pa se lau he wa fe wa noa wa mai ki ahon tu ni pa me wa fe wa taha wa mai ki ahon o te ke ata ia te hanga o approach pe a mai ko tu nga ko o mahane apply ka ne license investment ke invest ngai area ko ni hala ata ke iai ta uhinga ko no faka ko ke to fa no review na lama ke attract mai ki na to pe ai time ta tau pe o ku hoko ngai ho ha ai ko ni ai ko no ai ngai tu ko aki mo ngai tataki ko ni hala ko fika mo mo tau mo ai tu ni ko ni ke ne to te ke le te ka invest ai ke na to mama o ka pau na wofi mai i ene te sol te tau foki pe ke me ta tau a ko no tau lo tonga le he tai ni ko tohi mai ai pe ko re pa anga ai pe ke pure anga i tai mi ko to pe ke to ko ni ki na tong pe ka ke ma wa te pure anga ko no tuku ha ke mi tia be fai mi ngai fe anu aki a ko tau fa amu ko nga pene nga we ko ke fai ko hono to ko ni ko ki na tong ko me ta solo ko fe fa mai no Koi. Pa fa ma ko ne kama fa ma ko me asleria ko kama ko pe ame ko tau to ngani la hita tau kama ko su i programa pailate ko na anusi a asleria e ko tau sia ke ta ame ta to e kilo e fam ai ko me tonia e fa no o tau sia ame me to ngani fa da ko ko tu mai po tu ngani o la ya ngai fo no ke ko market o alu ke solo te ke market for moloi okay albe ke informal market ai ko informal market o so kai na tonga pe ai me kai na pasiki ai ko fata no in ko me ko ki ha no fata ke algo nga tonga ke supermarket ke fata me ai pe ko fata ko ke ai pauta ko ya ngai aka me akai pe ko ha fu o te ke wa ki ai okay pa nga ta ni mano ai te am ni mano ya sleri ai ma wa ai to i lo ai pa nga te am ni mano ma wi nga kama pa lo tonga pa we amanakia e flat ai market ko ia o hange pe we ko ne hongo ko no sila mo america ko la pe we algo e kama ka tau ka nga o automatic pe ne holo an ai ko ka amu e ia ka investa ko ke na o mai ka ba te na la market ia o we option ke filia ka kai ko ne flat ko market ko tau pe holo me te ni mano asleria mo wangea ni mano asleria pe wangea asleria holo ko o banga ni mano asleria pe fitu no pe fia pa we option ke na alu ke ai ai kakai ai o option ko atake kakai fitu pe na
Koe mau ahe tu ki Australia mo fai koe whatalanoa mo market. O mahino mai rewa ko tau market tau kakai tonga pe o alu ki ai. Koe market pe tana e ama mai koe kawa pā. Ai koe kawa pā e whatalanoa a koe mo nau tonga. Ka pa e lava hō ke ai ka wā koe nau price no mai koe panga hiwa taha Australia. Aia o ke sai ange pe ai formal market ia so. Informal, Ai market ia nga maheni. Ka koe ngahi option pe he o tau ki ai. Ka ia rewa ka investa ang nau mai. Pea nau hanga wha o ngahi koroa. Pea eto ea wangi ai ke nau ai ngahi option ke kakai. Pea secure whakapapau. Koe ospe tō kawa e tō tahatonga. O gai whi upe ma umui ki senit. Ke tō ni mo tau ia kono family. Ka ko loto pe solo ni ke uwhia whawhawhonga i hene pure a ngā pea mo potunga aua. Ai kore atu ke mo whakamama, whamahino ki si kakai whanua. O a whio e whasihova, o kui kai ke ia hatau mua ke o mai hamuri ki hao tō kawa. Pe ko hatau mua ke hao hamuri o tō hiapo. Pe ko hatau mua ke hao hamuri o lālanga pe tōlo a kau. No fo pe i hono processi mo no whakamaketi. Ka koe tū ko au ke tainimi o te ai ke a taia impressi ai ke ha. Wea tala noa tae o o whai holo pe o si heni tō koe kau investoa e pure anga. O ko whiwhaka mahino pe heni ke mea he ka kai whonua mo ho eiki. O kai ke kau investoa e pure anga ui heni pe weha kau investoa una o mai ke kawa. More ke mama mea pe o au ke tainimi. Pa ko whilawa ti lewa solo heni ke na angalo. Ke kai whare kofa mo vete. Ko ngai whare kofa mo vete. O te ki ai ke tapu i tō taha e whare kofa mo vete a ai kakai tonga me nau business e whare kofa mo vete me whapapala ke te ki nau tō. Ko mea pango ko ngai whare kofa mo vete ko e ka umuri ko e o kulotonga lere i e whonuani. Pea nau apply ko ke license ke whotu e nau whare kofa mo vete. Ko kau tonga pe ko matakari muri ko nau o si passport tonga pa ko nau tolu pe to ko lai ta nau falere ko ngai fare ko fa ai ko kau na e solo o kai ka kau investo a muri de nau mai ki fare ko fa mo de vete ko kau tonga pe nau o si passport tonga o nau lere sector ko ni so ma mo me pete ula fa matala tai nimi o ku mahina o pito ai whakaukau o ku ne hanga hulu i mai i e whamatala koe ku ke whai e minisa ne hulu i mai whakaukau koe ni neongo ai e kai ke tau loto ke hau e kakai siaina o whakalere whare koloa ka ku nau passport tonga nau tolu e pa koe lewe ke lawa ke ta ofi nau tolu i tau talanoa koe ke ngai whare koloa koe talanoa fuke ke kawa koe whia mao mai hakau investor ai koe kakai muri me muri ke nau hau rewa. Koe konga ni koko o whia mao he kakai ke whapapau i koe pure anga. Koe haa whainga karendi e pure anga ki he ke kakai koe ni ke kakai whonua koe ka hau koe kau investoa ka pau te nau mai o whainga ke take over ai kawa mohono tō mo mea. Neo koe os mea mai koe o kai peke nau kau na to he no haa fua whaingi process koe ia. Ka koe haa no whainga mea pure anga e lava i he tuu koe lao koe ni tene lava malu i kakai whonua ke ona nau toa pena toki tō ngā pe aware pe ia ko nau nofai pena tōri ai o tō kawa i pena tō mo hafua o mea ko ia. E anga whewhe hana whainga karendi e mea ko ia ke kakai he kai ke hoko o mea ko he ka hau. Iyo, koe o kulotonga, koe ngā ue pe whokia e solo. O kulotonga whai ia hen ai koe mau. He koe apply license ni. Os whanau mai pe kakai whonua e whau mai e potu ngā ue koe ni. Koe ia. Koe anga koe mau hanga ko assessi koe e nau kore mai mo eria. Koe whakarea pe whakai tūtu ni koe eria koe ngōue. Koe ngōue. Ai koe lau nofo mai pe he ata whālahi. Ai tūtu ni. Ka kone hao ko ke whakai ki ke polisi mo ngai tūtu ni whakaloto i potu ngā ue. O mau tau te mai mau tōnu ai koe fo i o mai pe he eria koe. Koe processi pe mo marketing. Whakamarketi mo ngahi koloa. Pai base pe ai he kai ke te mawhao atia ke nau mai o tō kau. Koe. Koe karendia te mau ange ki whono. Patok whakatatari e te kapau pe te ke te whaha ngā ue ke whakaasi i te whito i he lao ma te whito i lao. Ka koe internal policy e koe potu ngā ue. A koe i he mawhai i he minister mo CEO o mau whakangata e pe e mau tolu ai.
pe a ko ame pe ko ke ilo I solo o fa fo ma fo ki mai pe mai wa henga fili wa ta ha no Koia. ko senta ia o to kawa Koia. ko mo wi anga wa henga ko ni o fe fa mai no pe heni o ka ke loto wa henga ko ni ke ma ka o muri to kawa ke na ma fai me ko una fai ko me ta ke fo noa fo ka lu fu ko ai ko whakau kai pura ngai investment ni pena whaka matala pe a tui ko nga ha o toke tā tui ko nga ha wala fi ko mea ta tau pe o whai ko he sektoa tau tai ko ngā unu a o unu ki mu o lunga tai ni miho no wha mai ko whai he kau tā investor mi Hong Kong me kau tā muri ta mea ngai area ke o gui pe ngai area gui sevi pe ke kakai tonga ata ka kono mo ni sol ko ngahi area ko uhinga e whakaukau mai ko e whonua mo ki nā tolu ngai pureanga ki muame pureanga a kirisi hau mai ka tui o ne toa ke whawe tūtun mo lao ko ni ko nunga ko talu e ne tuu mai mo pe aloa kau pe a po pe kama tau unu mo pe mo laka taimi tau unu ke hala whanonga e malama ke tau toi sio ke whakaukau e ta ko mea pa o tau whenga tato ke tau hange ko whakatapu ke tau hanga o whakapekia peki moa lotonga utikai ke fofoa me foifoa I moa. Ka koe hanga e whakaamu mo vision ne ko e masiva. Ne honga koe lao ko ni ko toki hu mai pega o si whao. Pena kai ke ukawa hono whao. Ka mahu mai pureanga ko ni mau pou ki hanga aue o kulelei. Kai ke hanga hu mai pega pureanga whakataanga I hanga aue ha pureanga. Pea tu kapana nga wana fai e ngai pureanga ko hiri na lerei patau hoko atau pe nga we lerei ko ya ko vision tatau pe na fa hoko mi time yo o akilisi me ha ka po iba to ne to o mai kwani ki pureanga ko sa so vare ni ko la fa pe atau pu ma fa tatau o black fa no fa ho pe mo muri pe na o si fai e tala no me ka kai fonua pe ko no uhinga pe e solo o fifa mahino ai ko hen I po kalama ko Ko ta whaaki whoki he regulation ko na whakapasi me whare area o matunga to hitangi na ke mea whako pehe o ku ngofua ke whau he kabineti ai ko whi mea ua na ke o mai ko pil ko lao ia ko na whakahu o tari ko he wafe wanoa o alu ia ke tui pe whamoni huafa ke tui ko tu uni ko nung tau ko regulation o whao pehe kabineti pe to o mai pehe he whare area hoko ki whare area ke na whapas pa kone osi ia ana ko ni o na ke pehe ne nai tau tolu ai ko uhinga ia ka pau o se tau tolu ko ke mo fia mari ka o investor ko ya te mo lava re wa liwe lao regulation tu ni ka pau wa me mo si o matavai vai te mo lava pehe ko no malu ia ka to ka va minister ko mafai ko no riwaki ko regulation o we he angape ka ko te fito I lao ia me tala mai e lava ke to viu whakatau e tolu ai lao ia ko regulation ia o ne tala mai pe ia o we pe mafai ke pureanga ke na wa liliu tu ni ko tabu o panoma pureanga ke me o mai kakai fanongo pere o fonua me kakai ka fanongo pe ke me a mo oni pe mototonu pe fai ai ko e whakalere ko me pango fo ke solo ko ko nga weni fo ko mau fu a kolosi e ko ha u ai tolo mo ha fu ko pau ke tari pe o ato no whamama kai so ke nga welere ia e whakapekia pe ia I ano o mai hangai uhinga o wikai ke mo oni mo toton ke whakawhetau la ki pe mo ngau ko e pure ngau whanga ko whamai no ko whaula ko la ko ni nai whau toko taha e potu ngau e pe ko whau au ko ngai ko la ko ni pas me mua we ai komit whaula e kabineti pe ko whaula ko e pure ngau o ko fai e crown law fai official attention yare ko na to na profile tudo ni ko e fale area ke ai fai public consultation pe na whakahau ka ke ka anga fugi a ho no pe na to luia ke na ka ke na ave ka na to pe ka ke ne fano ke na to ka pa no ko fo ngai
tono ke whakafoka tau mai ngai lao na e pasta e tolu o si ke to amo public consultation ni. Ka koe winga fo koe fonga a process ia koe lao pe. Ka koe foki ke regulation sort. Koe process fa ula koe e fonua mahino pe foki. Koe tau konstituto ne o ku maolunga koe konstituto ne fo koe lao. Pe koe mape fo lao o ku nofo mea. Pe fa ule vai lao pe koe ek. E ne hanga whaka na vai. Ai ngahi fie ma ua e konstituto ne. Nofo pe fo konstituto ne ata whalahi. Pe kone osi pe koe lao, pe a whau koe lao, pe tu ni koe regulation koe lao pe moia. Ka whau ia kene whakamana vai. Ai lao, ai ngai whakaamu koe ai lao. Ka koe lao ia koe taimi koe hau koe ki wharearea koe whakahu mai pe koe hu private maha whau a whakafofonga. Pe koe hu mai koe whau he pure anga. O ku hui le mai ne hu mai koe ki wharearea koe bill. Pe koe lao whanganga. Pe koe taimi koe pasi e wharearea koe ni whakamooni wafa pe koe e tui ki ai. Automatic pe ne marijuana me bill ke act. Pe koe law. Hoko e koe lao koe whakamoni wafa. Koe lao ni a koe pasi e tui. Koe mawhai ne koe ke whau lao koe ke whau koe regulation pe koe tu ni. O whau ia he kabineti. Pake mana tui pe koe solo o kuhui koe regulation pa kuhui e taimi ni koe pai law. O tai pe mo mawhai a o ange e konstituto ne ki e ngahi council pe ngahi kosilio whakakolo. Whakawah. Ke nau whau lao. Ai a kuhui koe pai loa. Au lava e he tau pe koe kosilio whakawahenga a mawau tahao no. Koe ai lao ke whakamonu manu. O kei tō mai beka koe whau ia koe pai loa koe whau ia he kosilio. Ai koe ngahi process ia mo hala whanonga e whau lao. Ka koe whau koe lao e ngahi kosilio mo mea koe ke te fulo ko ngāua mai taini. Ka koe ngahi mawhai pe. Koe tūtōni ne ma koe ke whau lao na ke regulation koe kabineti. Ai koe nai whau ai tūtōni koe. Pa koe ke hatu tūtōni e tapu ke toi review pe toi whakalelei. Ka koe lau mai koe tūtōni koe ni solo ai koe taporo ka la mai. Koe kono tau mua pe. Koe tau mua pe ke nofo. I e ria o nau o mai he kakai ko o moe paanga. E kau investor o whai. Ka pau te nau o mai ha kau pālangi ke nau o mai tau peko whātata ke nau mā tō kāma. Review e mea he tau e tōru pia whakataa ngai pa nau alu tenge lere ka wā ke harvest ko nau si aluat nau tō. Ai koe whainga mea pe o kuhanga pe he ātaka ia o tau tau. Ka kuhanga ka o kulau o kuikai mo fua ke nau mai o engage pe ngā awe e area o kulotonga whai pe tau kakai pe tau lava lere o whakahoko. Minister ko ilo be ku na ke osi me ane na yo tala mai o ku ma ko to fiha ni le fe proclama ko ni ke os fo papa mai pe ko ia o ku kai ke I he la ko ni o kai ke he kai ke lava ai ka investa to o to kava o ai ki fe hu ni ko mai ka ko hunga pe ko atu ke mamata mai be ki ai ko fe to ta ngoni ku ne pe he ko lao le fra pa si asia malava ke to kava ka investa ko po CEP Kone o mai ko pusi ipi te ko ke zio fo ilao ka ko nga ko atu ka ko e ko nga ko ke ilo lahi ki ai pe ko mo oni ai fa ka ko ni ko pusi ipi o malava ke to ka va ka investor ko pusi ipi ai mahalo ko fahama to ta ko ni ko lao ko ne fra pasi ai mahalo ko lao ia pe ko ne tala no mai ki he lao te fito ilao pe ko ne tala no ki he regulation ko na to ki tari ko I whare are he tua pure lulu. O kai ke uma ola o ki ai, o kai ke ni whapapau I mahi whehui. Ka koe ne pe mai pe kupu CEP. Ka koe kuhinga e kuhanga o hulu I atu ko ne lawe koe ke kupu CEP. Ko inga ke wakai ange ki ai. O aspe he kupu CEP. Ai koe tu unia koe kupu CEP. Koe uhinga e ki he whainga crops. Koe kau siange ki he mea whakatonga. O whakalea pea e solo ki ngowe. Ngowe. Ai e pipeni pea I whakauhinga. Ai koe utu pe ngofu kawa ngowe. Ka koe tau no whatato he tō. Ai koe ngowe koe tō. Ai koe anga koe e whakalea.
no whakarea ko i lao ka ko uhinga ka ko no pono whaka uhinga i ko e ki mauto pe mo potu ngā ue i no whapea i ta whaaki ko o processing pa to mo marketing pa ko whe mau ke whakapapau i ko mea pe no whae ko o sian ko aho te na o ma ko na apply me ko ke license investment ni e fo mai a hen e fo mai i hen i he potu ngā ue pe e no whape e mau no asesina na una ukore i he area ko na ko ane ko uma hanga ko talatu ko e potu ngā ue e ko mau to e hau ke e na ukore ka ko te mea beta ko whi whakamanato o te kia ki ha kore e hau pa ko lava tau e taha ene tu umai tu ni ko ni o te kia ki ha ia pe i he tui ko e motu ani ko e angai whaka amo mo i visone ka e ke whaam ke nao mai area marketing ka te kia piki ha taha ia e tene whaka ilonga maha mea pe ko e hoko ko ne mea kono hoka taini maa ko nao te mama o ane misa ko ilo pe ku o ku me o se ta taimika ko ku fehu i atu ka pai ai ha taha muria tau pe hepe ko investor apa taha pe tu mari pe ne ave e ha ne paanga ki taha tonga pe ki alpia fai to kava ha o ai pe for market o malava pe ke fai ai me ko ya pe kai o malava pe e o lotonga hoko pe fokia solo o ia tau fatata to lai o mo ki mo tolu o ka muri no foi America asleria me mo osleria citizen ko ia pe ko mo citizen ni ko ia ki mo ai waf ma fito ko si lau mo tolu ko muri o si more mo tanga tai fonu atonga mo to ko fatata pe lau re ko muri to ko lai ka kai ko konga tonga ko muri unau foka fo mai pena to nau ngai fami o nau fai pena to na ki kava ai ko no mo ni e solo te taulau na ia ko ka investor muri pe kai e ko nga ko tau ka kai o ko ai ka kai e ku ilo e au ia ko ke e nga ko ilo atu e wai pe e ka kai ia tonga ko wa au ka friend palang o na to ko ni fa panga a na ni even no au ke ka kai ko na fangi fare tu ka o lo tonga ta kai holo i wa o tai ni me mata pure ko ha ko ai ke fai ene ai ka ko tonga be ko nga dau nga he niu ki ai no me ai ko ma fa paanga e tampalang me America mo ne e fe we o mai o ko tonga hoko pe ia pe ko e ke kai ke tawanga to pe fe ia no la ia ko ha me he kai ke fo mai fo ia ma to ke ma ha re ko ka u e no le ka to ka ma to ko ni en to la he ka muri ko nga kau tonga ko na usmore na tangata i fonua tonga o ni to ni be e kau muri pa pulo tonga le pe tai ni kau kai ke maure ko ti e maudoria ke na fo mai ko i investment kon fa am ke tu nga mo fonua o ku ia foke tau fahinga hu whakatonga tau tō minister ko tau tala no pe tau investor ka kai o mai o mo paanga lalahi o ko si fehu i pe e tau tō ria pe he o wanga hi tila paanga he ni ku fai ka minister mo pure anga pe kai ki tai mo tau tala no ke ka investor o wa me pe ho hen pe ko hanga pe ko fa matala o te ki pe ga ha ka investor ai hala mo tila hala pe me ko to okay solo o kai ke ha ka investor ai ha to ngani tai ni i he kama ko fa amu ke na o mai ke mau tala no he ka bona i o si ai hata e ha e toko lai ke tau polo kalama ke whakamahino ko Mr. John na o si heni pa ko area university ai ko la ko ma to hala he fika mo la ko nga nga ka amu te mo visone te ke ta e ha o re ma ne license foreign investment ke invest he kama hala ai ko tau tala no ne fika amu mo visone e pure nga ko fenga ni ke tamde o te ke ha ku ki ai pe ai ko fa amu ko tala no fa lo mai pe ku ai tila o fai o ko fa mai no ben ke me ho e mo kai fo no ko ke me pe ai ho ai ko tala no ko ke mo ko nu pe nai o ko mai ka ai ka mo ko no tila pa na ma fu hen o pa te au ai mo ko nu ke kilo pa o fu pa ga wange au America ko es meni o peno ko ke o kau ke tafa ke tu ke kau ke nau ka ko mana tu ko nau mai te nau investe koloa fa nga e kakai to tong no sport no fa o te o container
he kai ke ne whakatau paanga te au pe e mo unu me kakai pa to alo whakatau paanga te au mo re ango whakaamu e to la ko pau ke recover ene paanga ene lau miliona lau kilo e whakamore i ono process ne whakangawe kakai ke nau haka ia nau whangi whare ngau kai ke lau hata hai to tongi koe container mo ngai fi ke ono alo ave wau ko pau ke ia ene ki ko natula investment ni ko hinga ko na wo mai ke invest he ko no nga we return he na investment ni o ko mau na ki to ko tau tolu tonga ko me ata tau pu tau fa amu ke tau fa ki ngau ka ma wa tau to po aya bo sfa fe mai no ki mo pure anga ai ka pau te nau ha ka seti fa ka ngata ai nau me e ka wa me price ke na ma to drop price claro ko na ha be na do ma u ki tala no pe ko me po nga we na application ni o pe mai de na fa tau wa o si seti ai pe agreement mo me price ke te la ma drop wa ko na ha ko to ma kami o mai ke o mai na to o tu hifo na me ko to nga e kai ke taria e solo ai ko fa amu ia ek minister ko frau sipe ko kakai ko ni kuna uki ko ka taki ko ni kuna uki to hitangi ko na o si fetu taki at ke fetu na po tunga we ke mo tala noa ke oange ngai fa matala ai ko mo fenga ke fa matala ke mahino ke kakai ko nga ko na tolu na taki kakai me ka ngo we o fai ke fa matala ke fai to hitangi ko na o si fetu taki atu ke mo tolu ke fa fetano ak ke na te mahino yange ai me ako ni hoko fika waki pe mo la ko ni investment ni investor pe ko no ua pe ku nga fokusi o ku take to hitangi ke ave ke tu i ka ku ke o si me ape he ko ke te a regulation ko ni ke te ave ke tu i ko ha me ave ki ai ma hino ha la fe tu al ki ai ka pa ma ko ave ke fare area ko nga ku ai pare mia mo to le kapneti ko atu ke pure anga ko fe fa si pe administra ko nga ko pata fe unga e ta mi a honi solo ko fi fa pe tigai to ta ke na o mai ke mau tala noa tigai to ta ke fa ha tala noa pe ko na wa ton mai gen pe ko fa me pango ia solo fa mai ta ko ngala na to po to i ke to tan ko ni ko ke na to ko ni lai ta he pu anga mau ka to u re ko tu he pu ma ko ni pe ko to ko ni ya ti na to lo to ngai he ni na u ko ko kore ke tokone ane pure anga ki ngai kawa e tokone whakapaanga ki nau tokoni tokua ke nau fua mai kawa e kakai ko tokone ke nau facility e tō kam kakai mo yang o heni ka toa e nau pea ku os tokoni pea o nau kei kore mai pe ke tokoni pea ku whakaama e pure anga ke mo mai ke tau tala noa pa tau whengau e aki o kai ka pure anga ke ma ke nofu pure anga ke nofu ke neanga whakau e hamea ke whakaponga ke kakai tau te whito ke hafu time whaingata whakakea ke me tsunami ko witahiwa pa koe konga ne whima mo popo e pure anga ke lao mo tutun ko ni neonga nai whao e ngai pure angi mua koe konga ni ngai misione ke whakake ekonomika koe whunua pea koe whihu ia so o te gaitu o taha ke mau tala noa pe te nau o mai kien ke mau ta utu hifu ai o lau whokia e nau tolu i me mo fano ai ko retio pe to ko ke ta utu to ta he pure anga ia mo ki na to lo tala no ka pa na os pe me pa na mai a ke mau ta utu hif la ki lere ga me ko ni pe mo no ta para si e pure anga a o no tu i fra fo tu i fra pe se no lo mai nga si no ta si ka wa e mau ka si o ka wa mo tu ane no tu ko aki ana pe ko fa mai no ko la na ko fa peka ko po ke ai ko visione ngai puran ki mua pe po ke mo puran ko ni pe ai kai ngata ai te ke ha ma tala no pe ko hange pe ko nga fa os ko o me na ki la me ke so o ku to hitani ko no fa ko o ku kai ke o kai ko tu ia fa mo on regulation o to mana wa pe ke office palasi ka pa na to hitani kai he ku mahino pe ke office palasi ngai hala fono ngai fai pe mo fa ba lai ke ka kai ko no na fai ko to itangi ko fa ke tau finga we aki mua pe mo mai ke tau tala no pe mo pure anga pe mo potunga we pe o we ngai potunga fika wa ki ke la ko ni ko potunga ngo we ko potunga we foreign affairs fi na to trade pe mo potunga pa anga ka ko se ngai a ha ku si to hui mai pe ke potunga fi fa tau aki me an
ka ko winga fo ko ki mau tolu ui o e fo mai ka business ko me ka investor o stala ngai pe ni po ngai ngo we ko na tolu na o na te fito ai la ko ka ko e pe solo ku ai talia ko feu ek minister ko o gai na hana tula fa politikare ko fa asmo ni o ka na tula fa politikare o to hitangi ko ni pakapa o ikai ko tau mu ana ke lere ka ngo we pe te ha fa nga me ke he ia o ku ke mea I fika o aki pe mono uki ko ne kakai na ku pe nga pe ke tu hi fo ake nga fa pre anga po fa nga tau mu a gulava ke vakai ke ai pe mo o potunga we ka ke solo e lava me ke tau he ko tau mu a fa politikare pe e lava pe ke tau pe he ko winga ko fa to itangi ko si ai fe mai no aki ke mau fe no kai ke tu aki na to pe o kai ke mau pe ma to ko si su ke mau to nuia ko kai ke fa fe mai no aki ko me e ta ke au mai ke mau tala no pe ko fu kai me ne ke e hanga mai te u fili fare area ko te u fili si hanga mai boy pe ko ka ta ko ko na fai ko ai me ko ni ko mai ne ke pe na o na me no fo mapeo no feu ia ai ngai ngau e pure ngata ko me le ia ke tau fitali wi aki ka ko e fa amu ia ka po lava ke fa ha fe ngau aki mo fe mai no aki pe to ki alu ni ngai step ko ni o ngai ko ai ka kai la hia to la hia fo no na po ke tu ko ni na fo am ke fa ho ko pe ke to ko ni ka na ka di na to so malo e minister ko tu malo ku mahino au pito ai fatala no ku ta frahoko e proklama ko ni a te tu ko to fa ngari fra o sika te ko na ko ha me ke fe me fra o ski ai ki mo ke ta ma wa ya malo solo we ai o fa la hia ke ka ngo e ko to pe e fo nuani pe ke ni o ku ka nga tonu ge ai isi ko ni fa ha ta la ngai ya o fa la hia ka ti mo to mo ko fa mo na ku ha ni ai ma he ko tau kala noa ko tau peke mahino ki me e kau ngale rei ki fo noa fo kalu fua. Pe a ko kore ho mo popo mo tau fe ngawe aki. A tae office po tu ngawe fe fua tau aki mga ngawe fo fo noa ki kau ngawe ko toa mo ki mo tolo mo tala a fi kau hame mo laoni. Hame e ala toko ni a tae po tu ngawe ki ting mau to. A tae po tu ngawe ni ke mo wa umai ki ai fai ha tau fe po tala noa aki fe mai noa aki. Fe kau mahino pe koe o kai ke malama ko tunga ke na hoga ilo e taimi ko toa hafie ma o mo fie ma o e ka ngo e pe ka fo no a da mata pa office po tunga o me minister si o ka office e taimi te mo fie me ma ke ta fe puta no a fo mo mo e nge mo tuan na ko hale e ma he ka ko nga pe ya e ku ta no ata me mo ni o ilo ke mo fo po pa o mo ni te e nga o e pure ana pe ko re pe ta o fe to ni aki tau fe nga we ya o fala ke tonga ko toa I ka tonga na fa pa ai muri me ka tonga e tau fo noa ni ngai o mo tu to lau vai o fa ke ti mo to ko to mo tala mo no fa tawang ke mo ma wa a le fa malo solo e ma fa nga mari e tau fi ma pe po tunga we ke hoko tai pe e tau fe nga we aki mo programa ko ta nga tau fo e po nga fa tau aki pe mo la nga fa económica pe ki he vi poni malo o fa malo pito ek minister fra malo la hia tu I he lava ko ia ai fratala noa ke ek minister ko ia fe frata o aki pe mo e fala kala fra economica ona pol to ke tabre mo skela tu pe fo ke polo kala mata kanga e tau fo he pe mo e potunga o e fe frata o aki ko ia a tonga fa malo atu kainga I he lava ko ke mo me mai mamata he tau polo kala ma ngai fe hu ko mo mai e to ki fra hoko te tau polo kala ma hoko I he mahina katu ka mo mea tau to ki felongo aki